Hello guys, welcome back once again. Dam chi de ta asanamin tun khon zong min sku ke zilan gam vlog ngakon video chom cha an se mo hitin tuni kho hi Sangaikot subdivision sunga Simlai Chapang ho class 10 lecture thim batna lol hinna Kipa pinizala thangsung Gamsung Ja-umtah lam kai KSO hon makai no ya tuni khai Felicitation program chomcha kahin man pi deuh hin kya video kan sim de hin nom tan veu tin pana chaina chan ge na te guys Special envoy people, Sangaikot Sangaikot Simlai ahin, sedo ahin, leo ahin, tayo ahin, sayo ahin. Like he, ama area president, secretary hall invite people ahin. Thei, izano ka uvin le Kipa omin, reason. Tuni ni kuah July program Chung hot say. Program mo din na molso available to get second say online kain content mga content Comment hitabang salpengal hitit to him presentation to guest Mr. Gelkhoh, General Secretary KSO Sangaikot Manphat Hingjing Pathenin. Pathenin tuni namai ke sing sawan kan bin tuni gesai kan ti ho pathenin na in the linking Pathenin moving on and okay, student organization Sangaikot presented to three Children from Jouse, Honorable MLA 66 RSC, as a token of appreciation of the invaluable support and presence at Felicitation program 2026 as exit based on 30 May 2026. May the good Lord help you in your future endeavor, granted by KSO Sangaikot law. Actually, presented by the Hingjing Pathenin Sri Children from GPS Sangtah. Trong quản lý ông là cái tiến nó ban lễ Sri Lam Thangam te SDC ama ông đi vào cái ban te aku tu terkait special guest hari ini. Jadi tu ni minister hari ini dia upah ama ông đi vào cái ban te minister tu.
này thì không password bài là mình được gọi là tên Selain SDO pada amali itu letu aji lawan hunai poin, awak benar pada presentation dia tante, kemudian presentation kan mana boleh awak mana nanti baik. Hello. Har akan sampaikan ujian presentation to guest Ja-umtah blessing prayer. Minister Panpat Hingjing among the Jouse prize distribution for subdivision level competitive exam education secretary Pa good saman sa kibongin to him Minister by Pat Kilobi and BTV na Pat lại xem thấu một hạt trong khung là program cũng sẽ là hay là trong việc các đi trong cái này là sáu lâu trong các đi trong lúc xin ông điện cái này là có thể đang điện thấu gì mà đang còn một cái tâm tôi sẽ tuyên truyền còn một ngày cái này buổi sáng qua của mình cũng solta por la inflosa que tunga le tapor pung sa so mi le tunga na por po ma mi ni tunga por bang di lawin mang pa tunga por bang in lu tai por mang pa tu in sin ko sin ke tan che da di ko to sa ta na por po ma mi tunga por bang lawin pasien tunga por bang unia kam khat chau ke voice kan pe chu por som de khat pas de mai na mun na jong na pe na wa sopret tunga hi kam teng ni ka ge lu la mi khai sopret bang ji de kanin huwa ni ne de door sil de ke keng la wa om ding ka ge tua mi ding ani le sweeper ana pang zong le na ilpier ko siang da ilpier la pan sol siang de apai wa mi le so siang na e cha ti mu e dia ti mu dia ti ma ama ka ke ka du ya ka ke mu sil ka po le kha ka sin de jong na ma tin pa bilo ai lo de sil na po le lo pasien tu a po ka mi tu ta po ni tu ni pasien tu ti ala he Maban ni saya kemudian mereka jadi foto serta apa ini Ngailut ni mah 11, 12 punya Felicitation ada yang ambil dek mah lepas yang mungkin mana ke sana ni pak 11, 12 masuk Lang Sangao nổi ra lao còn học thế nó câu nào nó câu nào thì sao Class 10 and 12 pass on cho na pun do Class 10, 12. apa sting so di mai lo di person pun nam Pass kan. di ba oi wa pasien ko so na chi mo tak na tang wari chi di akha ka ka bel di ya chi ya pasien mai umne lung sia na le he pina ki mang pa ka pasien na lung sia na le he pina te tang in tunin
tami Sangaikot kuwa KSO Student Organization Sangaikot Blockin ana bol ngai sa nang ma kitu pile nang ma umpina de tung to na ana patsau Gamsung dia live one exam na molso som le khat dia lo jing na nei de program alam kai de tung to na hilo le mang pa ama pui de tung to na lem go da om lai tui lai ma la ke gel de tu ne na se na le he pi na to mang pa ko se na hing su ta tung sa ka je mang pa ka lu ta min na ko lu ta tu ka tu ba ti do ba tu ni dia molso som le khat pas teng teng lo ai khom tia mang pa tu ni 70% tung lam mu the hi a hi wa nang ma molso na nang ma om pi na mang pa tu nia nang ma Kipapi na kang te a hi wa nanung sia na ne he pi na zala mang pa amo te ken khat ga le sa ti school kai un ma na le do school kai de zom thei lo wa tin khol me ya ne le ka te ham sa ti school kai de zom thei lo wa kai thei lo wa ina ma ya dam lo sia kai un ma mai dam adam thei nai na chit lo kai thei lo ni sang tam pi ta de la ma pa pa se ni ya nanung sia ne he pi na kam ni ti za te lu ya nang ma mai na ma pa nang ma mai ya pula te ya kaum pa ji kam mu da ni wa ji ma pa pa se di ji bang ka kam sung le ka area sung te wa Kipapi na ka nei te wa ma pa pa se nang ma ki ko sa ma to ja nang man tu ki na lo ki na ta ma wang te ma pa pa se na mai na mun te wa am te ne te wa su se thei su boi thei ta pi khang lai siat na ui for ki no ko ka la nang man na mun se na le ne pi na to pe na ma pa to ja nang man on pia amau te nang man kaya to ja nang ma adinga hatuan nang ma adinga kuam le ban za koi mo ani te ne ting amau bi ko chin te nang mang ki ko sa ding la lung siat na ne pi na ka ne ko ni wa chin ma pa ko se lam kai te tong tam bang sil te le atuam tuam nama dinga ai lo le mi pia dinga patom dinga bol he ding tu ni nang man ta hat na pe ding le mang pa pa se tu ni ya chief ke sai tai ni KSO ko na rahi tai ke si to am pe de jong mang pa pa se nang man na lu se na le happy na za lu ti to am te pa sangai ko tan nang pui tu ma amam te ji jong mang pa pa se ka lu da ni tu lu ta ku ka ko ni dua chin ma pa kami mal chino nang man na penti ko sa ga ngom pia to ja kami mal chino ma pa nang mai atha ta ka lu tam ka lu sim te mulo a to ja tu pi na lo pi na tang ke dia polsom som le ni pas na ma ya lu ni ge ma pa ka se nang man na pui sel na pa ta hara amau ta ha lo ta mai na kai ti na nang ma ku ha chen ko an ki a ya te ke nang ma ku ha chen ko an ki a gen kiel gen pa lo ten na ya ti gen ha ka sun na ni lo pi na ti tam te ke ka lu ko sa na ta nang le ka ma pa lo ta pa lo su su ta ni amen Baumin, Bu Minister Chung Ja ahin nadiu. Ja-umtah Pahlawan Saluddin. Tuhin Education Secretary KSO Sangaikot Sarparbul in prize distribution state level subdivision level competitive exam prize distribution body in a map PUB. Ibon Sarvin Nikopha Lungai Nikelo Ba Nikaza Simo Tuni class 10 all for HIPA or NNA Chile subdivision level competitive exam 2026 in an Nawa Alo Gelkhoh Kipa Pina Hingjing Pathenin Kin Bon Teo Nikaza Teo
Tuni amana patayin pahen thei ko uvin aje chun amasapen thangwan sampen pahen ke and once again I would like to extend my sincere regards and warm welcome to all the distinguished guests, Church Pastor, our Minister, and Reverend P. Chamloy, and our local Honorable MLA, Sri Ja-umtah, and Sri gelkhoh, SDO, SDM, Sangaikot subdivision, then Sri Vishal, Deputy Commandant, 5AR, and Sri Lamjatang, SDC, Thali, Lene, Pao, Amazon, to the Mitam, Tiny Monodio, Tasamet, Amazon, Yola, to the Simlai Chapang, Pasana, motivational speech, PA, Homai, Sana, Hachule, subdivision, Suna, civil service, Imulo now, in Maxella, Passort, Kazawa, Halbi, Mangai, and also, Amazon, I have in Pateruba. Tuni ilo le ilo yen is ya so man tuni alo le na tsin le so le so pang ho Simlai ho ti ko na so ai ni bil le sang za so ma so ko hin a hong sin ya ko na hin ya ko so za le a le le kai ma sang ten ki pa to pin se ye so hin ten tuni result in subdivision level inter-school competitive exam here last year 2025 hong ki pa na hin a bai po yin alang ka hinla thei apa chom ding in the abai khat sa poi gim functionalizing ani ze chun KSO in Simlai Chapang ho ding kya ko nazala chu ha le zong le ti a chu sumle pa hian lam pha la zong hian lam luk ti mi zong tam tak se nga hinla ko mi zong hong ti bola yin tu kong sa mo hin ta in zam ke wana cha la yin to in result te ho ko hin ta le senior na nga na hitin prize na lang chai la chi ro wa hila nga hi na den den liu njo pa na group photo ha ki nadiu Kipa so the course na important ten senior category na pa na hitin senior category prize IPL of giving Sri Ja-umtah Honorable MLA speaking on amount ng sit in yung ganda of event din naman senior category topper ho prize bid on ang elepante a prize day bang jong ki bong uin trophy to topper ho hi trophy to medal to case prize tam cha cha hi zo kam pamang ki bong ai hin aso mat tama ro cho chung in poi ta ba te ki jong le ke ten so na wi te to in senior category the first topper in senior category, that is class 9 and 10, goes to Miss Hoimon Phak, daughter of Son Dolian from Langvan, a student of Rehoboth School. Lung septen nam lang ako to. Hoimon Phak, amahe senior category na champion hai, first topper. Certificate to cash prize to. The second topper goes to Mr. Themjil, son of M. Sopapauhoki, a resident of Gobazang, a student of Kipapi High School. The third topper in the senior category goes to Miss Ningai Chin Haukip, daughter of Thang Pazang Haukip from KSO, a student of Kipapi High School. Senior consolation. So in senior category consolation prize in molso, consolation number 1, Mr. Zamin Lin Dongdim, son of let's say Dongdim from Mataiza, a student of Kipapi High School.
consolation prize certificate. Anina consolation prize Zan Gullian by Day, son of Pulpulal from Sinamlai, Rehoboth School. Consolation prize Pulna Bane Chung Hokip, daughter of Thangposei Hokip, Kulzang Village, Agape High School. Alina Hingjing Pathenin, daughter of Pathenin, Sangaikot Village, Agape High School. Agape dia uvin apa yang ngomongnya? Kumsi lah, mau dominate ang bosing uvin Kipa. Abande consolation prize sa ina Mr. Thangau Gamsung Dim, son of L. Holngam, Themjil Village, Agape High School. Mulok na. Okay, ito tuloy. Mulok na tanto. Tuin na nalipin ng tawbi rintin. Tuin avelin senior category prize ang Jouse Kipapi namin na dengi dito le. Tuin junior category. Junior category ahin prize of I hope even I would like to request Sri Elderit Hobong as the OSDM Sangaikot subdivision. The champion in junior category goes to Miss Thilpha, daughter of Thilpha Lungdim from Gamsung Namsunga High School. And second topper goes to Mr. Thangol Cape, son of Thangpuzang Cape, Themjil Village, Agape High School. Third topper, second runner-up goes to Miss Gracie Lamboyching Cape, daughter of Themjil Chapang, KSO Community School and isei. Camera na. Ako din ko Jouse. Camera ay kinalang hiti sa akin ng video. About the consolation prize, Mr. Hengolal, son of Thangkohau, Old Pai Village, Rehoboth School. Ang lawang. Ang lule, Jopan le, range po tawitin. Abanazun, consolation prize winner, Mr. Namgolen Cape, son of Leptang Cape, and Isei Village, KSO Community School, and Isei. Abana, Miss Olivia Himneva Tautang, daughter of Kasai Tautang, Monggong Agape High School. By Miss Jingsang Lian, daughter of Jin Kando, Kai Village, CES, Kai. Last consolation prize, Miss Lydia Linetium Baite, daughter of Zhang Palun, Themjil Grace English High School.
Jouse, Sir Gelkhoh, to please take a seat. Now, to give out the prize in the sub-junior category, I would like to request Sri Vishal, Deputy Commandant, 5 Sangaikot. The first topper in the sub-junior category goes to Mr. Robert Pauline Sang, son of Margaret Nampulhing, Walpo Village, St. Joseph School. And the first runner's second topper goes to Mr. Lalkulen Hauke, son of Zampo Hauke from Home Village, Sangtah High School. And second runner's third topper goes to Mr. Ledin Chung, son of Zhang Pang Molum, KSO Community School in isei. Consolation prize winners in the sub-junior category: Catherine Ning, daughter of Themjil Chapang, High School. Next, consolation prize winner, Miss Alice Chin daughter of John Pao Kid, P. Thai, Blue Cherry Elementary School. Next consolation prize winner in the sub-junior category is Mr. Saidolin Hoke, son of Zambatin San, MB Saichang, KSO Community School, MB Saichang. The next winner is Mr. Kahin Kipapi, son of Tangpulun Hongdim, from Tonghang Agape High School. Last consolation prize winner in the sub-junior category, Mr. Lengo Sang, son of Son Min Le, from Sokom, Grace English High School. Kipa kasi competitive exam hi ihan mabang to like competition in tough mama hitai kasi aso to ay rehearsal bench Kipa pino wala Maban hi related goals na sama matain kasi aso 100 marks hi bihang 2 hours kung kani sunga 100 marks objective type question kibola ito hi subject hi main subject o sisihin equally mark kung sana ang pumahin jane ide mo tiktin na ngamahin po tunya ito ba ako dito o ahin na chung chung ba ding sa mo biham negative marking mo mahin kaya 90 na biham na hello ka tong chawang na mo tiktik ka ile minus mark 0.25 ang kita it matters a lot na final score ang kibol pa na chun so
ตัวดิ่งหัวสางามอดีตตั้มโจสกุลจุบัดอาเกียร์เลสิว่าจูตั้มตัดเห็นเราโดนเนี่ย drive เนี่ย negative marking ของจริงเลยตัวอะไรมันไหนดิ่งโจเลยนี่จะจะมาบ้านอาจจะมีอีเลยอาจจะบอกว่าประเทศน้องสิดา service พอที่เอาว่าจะเลยก็จะผ่านจนตัว experience ของเองของมันตั้มดิ่งจนเลยเห็นอย่างเดียวมันบอกว่าตรงนี้นะไอ้ในที่ห้องตีเกี่ยวกับนักการจูผมคิดว่าไอ้เอ็นเอชีอามาสกุลไม่หมดนะมาสกุลจูไม่เท่เลยดีนะอีบอกเลยผมจะต้องหัวเลยก็สิ่งทีมเจอในอาคารตัวดิ้งเลยสั่งในบอกเลยเห็นประเทศมาอีเวจมันเด่นอีตั้งมาจากไหนผมคิดไอ้บอกจนตัวเห็นที่จะเด่นตัวเองกันไปอันนี้มันดูเสียมันอะไรมันดิ้งเป็นนะอ๋อกรุ๊ปโฟโต้แชมเปี้ยนเสียนะโอ้ยน้อง Yes, doing price visit, sir. yes. Cái trận chung price of one on nhiều hiện tin cho nên các hiện tin nó chơi này mà bắt trong đến KSO rồi chân na trong mọi người sẽ na khăn tổng đến ngày rồi không có mà bạn không kia là chuyện này mà chỉ chúng tôi là part day hiện Gamsung hiện cho nên head of school quan trọng thì chỉ phải rồi cho na cooperation meeting để mà cái phần công củaว่าเหตุการณ์จะต้องkhăn tổng đến ngày mà làm mà cáiตัวcông trình củaว่าà để là cái hiện tin nó hiện tin trong sở phát triển là Namsunga sẽ kế sẽ vào cái hai lần đầu tiên là cái này. Hello. Kipa min phát cha pe kin on tin ba nga. Tua hi speech NAPTV Pu Chief Guest Honorable MLA Singa Sri Chinunthang ama phát speech mangengin Ja-umtah Chief Guest Pu Kahin. Good afternoon, everyone. First and foremost, I would like to give my heartiest congratulations to all successful candidates of class 10, 12, and those who excel in the competition examination conducted by the KSO Sangaikot sub-division. And Sangaikot area, he class 10 exam center at Hong New Jing. It will like the Kapuy Lela. I hope with all your prayers is successful in my take on. In the area, ahin with the SDO, the EMRS, a clear model residential school in SDO part of the two in the area adding in the proposal Kapiawa. I hope by next year also it may be materialized. If there is EMRS, government in residential school here, class 12 funding, I think it is central funded, and I think it is free education. What is it? Free education. I think as your part of Nasata kamay tuwaya. Yung hitu na una paten ng thei nila na pagten do wa alo ching ni ni kasi gam chi chi wa na khan to na ni akhan to ta ni education wa how toilet ang gam khan to lo ni ba chi civil society ha ni na le ang gam mo khan to ni no politician alien MLA minister MPC này là những cái phải trả mốc khăn tổng đi lại được rồi. When we have quality education, when everybody is educated, ang hit yun ay ikam mong khăn tổng
Jing, jadi KSO ten pan bulan nalayung lan KSO ten pan lau to be I wish you all the best, and I wish all the best and a good future to all class 10, 12, tahin kalau dulu lepas pai te jong ye ta le na met na not sem tahun sih atau kata ye kiel au na tinai da min mai lam una khan tong dinga pan khom siat na ya we all have to join hands to develop our area educationally. Thank you. Kipamin part abanchal bayohitin presentation to 10 and 12. Mr. S.L. Hopu, Finance Secretary KSO Sangaikot. Maban Kilo Telepati. Finance Secretary po bihang sututing tiam tiam ang sila boyin kasi chunken hinla may ingkatin. Chung kumdang say the miso si Tabula hitabang memento kisim so KSO memento kisim memento kisim lo nawain pero kipit ay lo sa kisim bilang kira daw lo to ako kung di ko nga masanga memento kira daw sa office ako taon na so amile pa ko makikisi on memento aday mo na to say kira memento yes ani ko so na memento sa akin chempong kan nadiu le beke pa ne ati je ai la ông ki gere ne la Gamsung Namsunga ngai Kipa ông ki mohin memento chu alam ka na ai na bang tan effective Jouse pun se bangin ahong Jouse yang changji lo yam da min pe he dong ji ai le bi ham age sem pi o so hong kit lo apan na di hong kit lo ese a chu tu chung hi lam dam de hong ki bola leather file cover hi Maban na hono na ka sabi ba Simlai ka na poi mo ma mai ji a chu and you get file over here. At present boarding, pen at of the macho, over here Nabon of our in all of us again, a class topper, two come here, come down from the topper, it had the again, class then and class of it home to me, come macho, a more one here. They bought his on the mementos because we told in a here, gas price from cut off, it's an enjoying him 10. As you toppers or another class 10 toppers or another side there, class 10 says in a home deal in a fire cover of present the keyboard topper auto. Link it up and a valley, no one deciding about the class of the 2 in class 10 topper hall. Price if it will be living, 2 the special guest item view, 3 the thing. SDC Kahin Kipapi. Those it again, and 19 class 10 topper hole here. Kipa here on the class 10 I first, second, third on the point. A hot pen need to win CGPA grade point 8.0. Kito just a moji ko eh. Just a moji. A bon laptop per is okay. I go massage go no come some there. Chung nung zo noi nung zo na kigel no diu pa som chen ke sa tin to in Mr. Lamgolian son of Thamkhandin from Baza CGPA 8.0. Cho memento mo so chung hana mu tho ana nga ha din nam abanin mes chenela khongsai daughter of sai pau khongsai al phaino
sinh đó là ít tiền mà sẽ được đâu nó cả những mà sẽ nó cả sáng giờ mà thì cái này mình đến Cookie Students Organization Sangaikot Honor of Academic Distinction presented to Ms. Vakne Hoi, daughter of Sokopau Baite and Pantha Village, Subdivisional Topper, Class 10 High School Living Certificate Examination 2026, securing CGPA 8.0. In recognition of your outstanding academic excellence and remarkable achievement, bringing pride and inspiration to the subdivision, may you continue to pursue knowledge with wisdom, lead with integrity, and inspire others through your success. Dated Sangaikot, 30 May 2026, presented by Cookie Students Organization, Sangaikot Block. This one in to in Ms. Vani Hoi, daughter of Sokopau Baite and Pantha. Ikaw ba? Không đâu hả? Là sir cũng sẽ phải tô bị đến lắm. To in âm hồ so alam ka na ipiha negative ta alam lo dingo igatanong so now so Maban na ipiha alo dingo kiloling chi zong Sangtah alo dingo so neo kan mel mi masanga iga ta now so himayin din to in class 10 successful candidate Jouse amalanga kung dingin Kahin Kipapi. All the successful class 10 students kung lang yan ang dingo ko. Pasal hoy ki ham bolo ngai tu chung to permi group la hin pasal kan pose lam golin cha kan no mi de pasal hoy ben de hen do do ai ta hoy no mengan sang ngai Untuk ni, tu in kan di sudah ada mobil nanti grup atau kira apa? Tu cuma pasien nungsit na pasien tak kene centau. Jadi nau deh hisap kelas nau ini na ahin yohin. Jadi jadi kamu Jouse Kipapi na kan sana ini happen na demo te. Chung KSO in tu ni Kipapi najal ba Maban na naman something ba kahin Kipapi kamu so in Kipa ni kesana benda tu in na to kasi najal tahu deh.
Abanin class 12 pa. Ano do ulitin? Nagawang silong target yung wala nung yung kanma, then pasok ka sa ako. At home hao kay jing ito na. At home hao kay jing ay jun pasal hao ta cha pa. Dunya ay kithang-at mungkin le properly sa ay hon dominate ito yo eh. Jule ta cha no hon zong na position na paso ko himen lang mungkin le. Pasal hao mo pi da lo kun din lang ang kitin din lang to ato from class them sin mo mungkin le. Kadang orang satu to expect the ball again to in class 12 topper ball prize pedong lingin district president pa po nilal kapte class 12 topper ang mga bang percentage niya bang kikitain Christina Jingsian Ngai Baite, daughter of Thangkolal Baite, Haupi Bangmun. Kung namo, may mentor ka din sa inyo. Fulfill Students Organization Sangaikot Blog Honor of Academic Distinction presented to Christina Jingsian Ngai Baite, daughter of KS Thangkolal Baite, Haupi Bangmun Village. Sub-Divisional First Over Class 12 Higher Secondary Examination 2026, securing 78.4% with distinction. In recognition of your outstanding academic excellence and remarkable achievement, bringing pride and inspiration to the subdivision, may you continue to pursue knowledge with wisdom, lead with integrity, and inspire others through your success. Dated Sangaikot, 30th May 2026, presented by Cookie Students Organization, Sangaikot Blog Chung. Tôi không lâu ra nào không ra nào chỉ là này phải có cho bà tàu tới được không tôi in class 12 second topper cho hele means name chan baite daughter of Zam Kosai Baite Hingjing Village ahin 77% ahin Abanin atum na Miss Gelkhoh Haukip, daughter of Lemilon Haukip, Tui Songzang Village. Kung na Kung kinlohang Boy yang sing na I feel that it's a class to cover all of it and President po nito pinindang to in class 12 to kuma clothing Jouse nung set tayo lang ako pinindang ahong hilangay pananaw uwa para cover kasi nito nadiu hilangay line na ng tibo din kay COVID class 12 successful candidates ang mawala ang sentence. Tuwid na may hong ado loading ho so malang ako level lang na pero kay photo ngay season
he tu kum Pathin phát thầy bôi na cái sân nào cả hình nhất Pathin damna piwa Themjil nào va mi tam tay dam mo basic na hay là học sinh các chom chom gì exam bộ thầy đồ giống mình tin cho nên alo linh dấu đồ giống mình tin mò he ông lo thì mo biết như gì chân tu ni ko he KSO he cho nên Namsunga biết rằng cái Kipapi website này còn áp lên để cho nên chân cho mình tin tu in là đồ là xin dùng tao vấn đề tim đã các hình này nó mình chỉ KSO in Gamsung Simlai Chapang pacat dan ho Kipapi ni Kipa le kibut nangai in kibut kene de ngajun data collection ke bozi ali in of the end very extend ke bol nahi hai Wednesday chana extend ke bol hai ta tu ni kin ding ke ya nini masang chan data collection ali nga pa ka ke desu abai ni mo ki bichin mo hai ta in la chiwa hin pi man lo ni um ki ne ta amo le jing ke ho ding jong ki bot siom thei po in adi ya to person ke no aban le mi za nam jong ki bot dan chu hi no mai ahin le di ham apa ke kanung sana hi ma zo se bot to hi no sang le khan an thon du da hin le ki bot na to na bang lo thi aba apa chu la be ngai ni aban le to per ho ding a chu memento han ngi za kai prize or certificate of sim nom si so di ham last minute mak Sangtah kan impilut tadi ke mau ini lagi dua, no ada no mana sana dia ke mau kalau no mau ini ni. Jadi itu data collection ada ngah hexa na hong ke buat apa? Ali ni ani gelkhoh si uten apa ini dah uten di pancu kain se no minten KSO injong tu sunga class 10 and 12 morning Jouse se kain Kipapi uvin Kipapi now. Dan sampai nak kamu kahin buat ini jangan minten ham kahin Namsunga se kecil lima yang penting. Kipa bisa diceritakan nanti. Hello. Class 10 and class 12 of Felicitation Party ki chaita. Tu hi program banan chalu ti tu hi speech slide ways of honor 3L Derek Hobum MCS SDO video Sangaikot. Amai ni bintin secretary pun Felicitation ay ko video le party. Good afternoon, everybody. Respected Reverend Namsunga and respected chief guests, who honorable mayors, and respected council president, who I think so common right is not here, and chief host, respected chief host, President KSO and our chief host, and our friends from the Sangtah commander of the South and all guests here and my dear students. First of all, I want to extend my heartfelt congratulations to all the successful students who are facilitated here today. Last year I attended this program and the difference I found is that I think the number of successful candidates has increased, and I also thank the KSO for inviting me to this program. It's a privilege to be part of this program. And I hope that Sangaikot in the near future will have much greater infrastructure in terms of education. And
For the last not least, I extend my warm wishes to all our students for a very bright academic career and a very bright future. Thank you very much. Grace of honor po Chung Kipa Sevin speech trong trong chúng ta in Sevin to him Next we have speech from Functional President. We have from Deputy Commandant Colonel Besar Sanwar. We would like to request him to stand up and our KSO Secretary will present you our listeners. So good afternoon, everyone. So first of all, a very good afternoon to all the achievers here, all the parents, the honorable guest, honorable MLA, and all the dignitaries present here. So apart from this, we would also like to extend our efforts and our, help to all those who want to build their career in the armed forces. Okay. So recently we had conducted one event in Winning Village also. Now also we are planning a lot of things. So any opportunities, any upcoming events coming for the career option in the armed forces, will be extending our best possible assistance for you all. Okay? So that is all. Thank you. we thank you, sir, for the clear and concise speech. Next, Baran Chaltao Biti, to him, speech in uvin, Chief of School, Sri Nimilal Gamte, KSO, Presidency Sipun. Apa kita ubah? First of all, I would like to thank God Almighty for giving us this opportunity, this auspicious time to come together here. My respect goes to our ministers for today, pastors, our honorable MLA, SDO, Lieutenant Colonel Sir, SDC Sir, Chief Association, the police department, everyone present here today. Warm greetings from KSO Chapang. And congratulations to all the successful students, and I wish you all the very best in your future endeavors. Actually, today, as KSO Sangaikot Secretary Kahin Kipapi, and appreciate KSO Sangaikot for taking keen interest in education, student welfare, and also while doing other humanitarian service for the people of Sangaikot. Thank you very much, KSO Sangaikot, for organizing this program and inviting me. The primary objective of KSO, the students' organization, is education, student welfare, and societal development. And our secondary objective remains the same. So KSO is committed to student welfare, development of education, development of our society, and peaceful coexistence with everyone. And therefore, as KSO, we always work toward our objective. There may be times that we may take up on other things, other issues affecting the society. However, we remain the guardian of
our society from abuse, right abuses. So KSO today, we stand strong in our commitment. And since the conflict in 2023, we have been standing with the people until today. Our commitment toward our people and our commitment toward our people's movement remain the same. We are hoping and working toward the success of the people's movement, that is separate administration. We still keep this in mind even while we are having other program. Once again, I would like to thank everyone who are present here today to make this program a success, and also everyone who has contributed and worked toward the success of this program. Thank you. To hear speech at one uvin, student hoyo, jambo bilang wahid motivational speaker, we call the uritan. Hari aku tinggal aku, naik busuk di uritan na. Hari kisi udah last speech, last na aku ini ngetan na. Kecil lip ya nadiu, kita cumpi dan nadiu. Kisi sahut le. Okay, notau le. Ada barang siapa kau ini? Tu motivational speech le video be, Pur Sri Lam Thangate SDC. Nah, ama ada lagi ni kau tahu be? Kita bangsa hari di Maban Jouse, Longkina, Masa, Zoanina, punya, isei pergi Sangtah, ini khusus yang ahin, sebanyak SDO direct ahin, sebanyak deputy commandant, Visal Sunwar ahin, azole pastor Rende, Jouse mulai pada ini sebanyak punya hitabang thei di area dengan area doa menghai KSO Sangaikot blok amuh ini sebanyak mulai pada Jouse cuma amasar kesana Kahin Kipapi. Azor punya umroh class 10, 12 Kipa na Lorena, Ja-umtah dan najal win upon Sabit, they mami mali congratulate and ball kini. Kali pawin isei katin. Namsunga Ja-umtah KSO. Gelkhoh na Gamsung ini pawin. Amo sei jong chu unsa thei hitai. Ele jong tu ni una ke jong KSO hon hitabang thei pina mahin. Kalau na ho hi nang ho ko ma sei le nang on jong khali be na pat chom pi thei bi ham di ja chu ke jong ding lo thei in dunia career guidance jing ai lo le motivational speech sei le nga chu ahin pen jong chu kai di ko ele jong de sa na sala chung di kai in kasei kil jong mung tin kasei ding lo jong mung di ja chu ama sa ngai dam kan kuma sa ni na class 10 ai lo le 12 yung chai ko na hi le kha jong hi he ki sai 10 ai lo le 12 yung chai ko na hi chiban le proudness inu le pa jong ki sai bi ha ba vet niem deu na inu le pa sa ha ke ka ching zo ta ke hi te yung chai the ke hi ta ai lo le ke 12 yung chai the ke hi ta chi ja chu ke hi to hi cái mà đây là công ty người tài thì họ hay tắm rồi cái gì gì thì là trong tu nia alo đến họ có mà cái gì nông chơi đi lệ tu hun hi năm hoa đi ngà na life ba đi ngà hun mắt tâm lên chơi đi tên nó chạy ba chu ai đâu là 12 nó chạy ba hi này cô ba ama sa pena na dia liu chu i pi na tu pugam na
na tuk nau ki chen tak na ge ro ngain na in sa pa in hang pa na tuk mana chu na tuk ti hi poin ai lo le na nu na pa na sei mana chu na nok jing ti hi poin ele zong nang main self reflection nang ma le nang ma na ki ngai to na ge la na hin ko chu ipi na hi no mam se ban le ani na chu ipi a lung lu nan nei mi na hi am na lung lu na pa chu nu me ho ani nga nurse nei no mam doctor nei no mam ai lo civil servant nei no mam engineer nei no mam pasal tia dinga zong puti ma hi se ban le na lung lu na ba na chu na hin ko chu kum nga kum sa gi zo le hitabang ahin ko na man no mam hitabang mi na hi no mam kum nga kum sa gi zo le Kipa chu ke 12 na chai mo na ai khoi dewa na ngai to ngai chi chu na ngai to zo phat le ei ho Christian a dinga chu pathin poma ki thum sing ngai as a Christian youth ile ka sim na wa zong hi pathin to pat mo mi a poi mo in ase chu khovel thil ho ahin ei sulung kham ti ai lo le inu le pa chu nga zong ilunggel kula inga ai ne mut ban zong cha te chunga zong ki dei bang chu e bol ti zo lo ni taman ye chi za chu ile ka simla ya zong hi discipline to character poi moi chi discipline to character nei thei ni nga chu Christian youth khat dinga chu Bible sima taw sing hi poi mo ka sai ke in ko zong hi kan share no mi ke zong hi ne ten chan hi set bola kana chai 12 hi phaya CBS ya kacayin graduate hi Kiranmal College Delhi University North Campus akan cayin cizowa hi ke zong ka first Army officer ani hi 2016 a chu CBS hi ni bei thumbai ka declare in ile zong SSB interview de ko na hi kong ki sukhain bol ka pe na ka be kong sukhai ka kong hi ahun na panin cizowa chun thil kan dop na ka kong hi ahung na in chia chu bed rest in thum valley kana umin 2016 CDS ka clear zo SSB interview ko zong ka dei banga che the ka loin in ko kana mangin chlai ta chun very heartbroken ka hi ase chu bol ham lai ta iloi le pai degia sim kom pi ho service ung lo rin sau ta ei bol han lai ta bed rest kine ilung thim chu anama ma zengin ele zong chlai ta chu as a Christian youth kinep na khat pathin ko ma taw na nei umin ke zong khovel thila loi le pai ta pi ei su se the ai lo le loi le pai in drugs ta helang alcohol ta helang ai lo le chom cha ga lung mu na the ho chu ga bo zeng the yin ele zong chi ho la a chu ei hui do the chu ka ge la hi le ka pu hin ka nu le ka pa hin ei na taw pi sing za la chu chi ho la chun ka ga lu po yin ele zong ke ma chu chi ka dam lo su ma chun reflection ka ni ke hi ka hu ti ai le ka hi ko hi kum nga ai lo le kum thum zo le ki pi ka ti ning ham na ke le ke aki su se di ka hi cho nang le nang na ki su se pha le koi ma awang si ung lo di cho nang ma cho wang se ding inu i pa zo wang se lo di na hi chi ja chu tu hu na hun man kam na nei pet ba hi izo ka sei banga na lung tu bu chu na het ji mu par sa poi mo hi second a chu na interest chu na het ji yu che ba na het thim lo wa hi le poi do the ham ai no le tu lai chu YouTube a zong thil so si kim tai na lung lu na kha do chu tai na ga bo lo le ung po jing jing ahung sil til jing ai lo le aphala ma hung lam bil ding zong YouTubers ta pi min chewa ko na zong ko na ki til khau the wi yin phone mat dan technology mat dan i the ba hi le tu lai chu Delhi ai lo le state dang a zong chi ngai ta po yin ki namuna technology man za competitive so se hi try the ta hi apoi mo pen chu izo ka sei banga chu discipline ku kal na apoi mo ai izo a zong SDO ku na sei tai hard work ti lo chu in kwai so dang lo hi yin thim ma de chun jong ni changa simpa sa nga chu asim lo pa chu thim zo the lo hi yin chi ja chu le kha ka he the poi ti ati lo hi yin
le kha ahet helo helo isim nom lo se ba so ahet helo he si ja chu punya khang thao na loi pa chun ong ka nga sima top one ahi thea le nang chun ong ka agup na sim le nahi thei hi ele jong nang ong ka agup chun na pi nom lo comparison na nei pai min chu isowa MLA pun jong a same time equilibrium ema caliber hi na che capability Pathenin AP pa chu midang to na ki compare a hi na hun na di chu na hun the lo ping asi so amma talent chu chu ma hin nang talent chu chu ma hin ele jong chi chu nang man na ki he chi na kewa panala thei pa chu poi mo hi ke story chu in say ki land jizo wa 2016 hungeta chi huna chu MPSC ka be no min chi chu hoi deuin ka pe ta poin ka kwang ana se a chun uti le ke jong cha chu 2019 a chu surgery do dia ka ga bol uvin cha chu bong all do in cha chu ke ya ling a ka him ko chu motivation chu ka holin ke ma ka ki motivate the na jing mi ho ka olympian che ba le bible ka simin che ba le ke ma taw na ki manin Pathin ko ma damna ne pi ai le mi khat ka hi de ti chu ke ma lum tu ai hin chi dung su ya chun kaung dam pha din ALS to Manipur government in 2019 kuma so state all Manipur state I sponsorship of all India 150 student la jo ke jong 70 la ka pangin cha chu sponsor ka mo in cha chu free ALS 10 coaching ai ball pe ben cha chu koi do ka ball ko le bang se tum te 2020 chu covid a hum men hoi do course ka complete the ka po in ele jong buti chun kaung dam zo a pa chun respect ka ke bowling kum thum kum li mang ta le jong ka determination ke man lum tu kha state a civil servant kha di chu kana puk tin ten ji ja chu preparation chu ongoing in kana koyin chibana chu haya ka government 2022 achun bang happy in tua Manipur civil service combined competitive examination 2022 kuma chu hung po dai hi prelims hi gal masang April 30 achu haya ka bol hi in cha chu ke jong in lang kaung po ne ka van zo se ka thil zo se jong haya um den ya chu info na ke mangin hile jong exam chu 2016 a um pen chu after 8 years hitabang chu hum ma hi ka result hi 2024 kuma chu prelims result um po 25 kum problem a chu men si god dia ka bol ven azwa interview hi tu nai cha April 6 apa 22 chan chu ka bol ven chi ka bol lai ba song hi ei mi ho hin tu lai ga lai ta ep no ho ei mi ho khaleni bol hingin tin koi ep di dong ka ti de ham ti chu a hi in mi lo se chun mi ti khau ma la a en discouragement ne hi in sumi pi lo le ling lo ding na Manipur service ki timong mong chu sumi pi lo le koi ling de ham tu lai ta gali na lai na ka ho mai le ho interview bo a to diu koi ei mi a phat na ding a chu khat le ni khel ling lo de thi ki le jong chu ho chu just temptation ai lim kwa chu ei sei si di chu ong lo ai le ki hat the lo ai de tu a jong khang tha ho chu til khan na bo lai le mi khen khat chu ama ko ama le ma le kha bo wasime loi le pai jong a po nom hi ne ti a jong an sei si jong ding ai lo le ama ko chi bo 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 no me ti jong ding hi le jong chu chu min ei sei si da ei chu ki hat che che hi sita banga chu chi chu le jong ke ho chu lung ke lo in ka bo lo ven interview bo jong chu hi na ai me le to na ga to ko la hi na ai na hi le jong Pathin nung se ja le ei mi chu mi som zen bong lo ling tho ven mi som le kha chi chu hi chi kal wala chi exam lo ling the ne dinga hi exam sung mong mong hi kun nga lo ta hi chi te bang din mun chu hi je a chu mi kha in lo le na di ti ai le tu lai chu le ka thiam lo jong ta lo thiam ngan ki ke na la ai ta in mi nang pung ka ni na Simlai chu mi chu library a pung kha sagi pung ka ge le kha ni tho ke chu him ko man nang hi te hi thil dam dam bol to ko ma ai lo le na nok nok ya hin di le kha jong thim ting ti chu tu lai khang ai te ta lo hi in
chỉ là chút SAU tu lại na brain hồi này tại aje chu nam ho jong tu ai decision hoi dewa na la bun na in kimol sa khang hi ta puin tu lai hi gale to zo ti ai i future hi i ham ti boy tin dio inu le pa din mu jong happy ngai inu le pa chun ti in ko asa a ti livelihood an ham ke hi ti thai ding ka hi nam kanu le ka pa income chi za da hi le ha sa ta a kanu le ka pa de sa na za la happy na za la le kha thim dinga ai de ya hi le ai de wa ai jong full effort ya inu le pa se gim na chu khat ve ni le ke ho ta ba na ha pan ba le Pathenin in bang bo Indian nu le pa jong khat ve chu mi la ang ki an in na chỉ ra chúng tu nhà nó cũng bị bền đi một chỗ, Pathenin lấy ra Pathen nu lấy qua Kipa nó tiếng Nga chúng bị bỏ thế tiếng Nga, faithful ta ấy để xả cả một chỗ, nu lấy qua lấy cái xin tiếng Nga để xả lại ấy mà giống như nu ta kita để khác chút xin đi, chỉ chú lấy kita nu lấy qua thì lấy nó chúng nó bỏ ra hết đấy, Pathenin giống là molso đi, cắt về đi lấy, bị lại cái bồi, nó lung lút nó lại qua chúng nó chỉ ai đấy. Rồi hiện nay cho Pathenin là bị tế đi hết thì cho kinh na lên ta cái này không giống không hiện tiếng này chỉ ra cho khang khát thế họ tu nhiều này cái giống area khác Sangaikot area cái hiện luôn hiện một số cái giống năm hồ bằng student anh khi cái năm hồ bằng ai tu nhiều KSO te ho ai lo le adam ka mon Felicitation ai na bol ve ke zong kum iza dam khat chu struggle ki ming ko ming ye tu nang ho zong tu dim na hi pi na hi nom bam ti bam so na clear ho ngai class 12 te zong result zong le pi na bo no ma civil servant nei ya le result sunga chu na result sa ma chu na competitive de pa chu syllabus na beta pass question na beta na ki bot pan di tai chibale boina ne ya hi e zong area khati hi alung lu na ne wa ipp poi mo ti so personal ta azong ki do the hi no ke kwa zong ma ki do the hi yo chu ki pan na the hi de hi ai lo le hoi lai la ya tu lai chu ichi masang ze nga zong dewa guide ini ya kicin na tungan kicil tak ni kuma gamdang kapot o hong lo ling uvin mi chi man manachi o ho hong lo ling di uvin chỉ ra chú ấy mà hi tu ni muna cái sa pen chú ai dewi kinai uvin lam ipi kum sagi zo le ipi in ko na man no mam ipa chú tu ni anam na decide ni lam pia on na hi no mam ai lo le mi za thei khat officer khat nei no mam ai lo le mi man thei khat civil society leader khat nei no mam ki chu tu ni a he kham tha te hon 10 to 12 na chai pe ba e je wa na ki lo ba na ngai ne lo di wa hi ne thim lo le zong a he thim sa ho ko sung ven sung hi ta hen to thei ding tam piu min o za ho ai lo le ko sunga church leader ho adam dang zong mi na gai theu tam piu di hin cho zong su na approach ba ipiti pan na la ni ham ki ba chu tu ni ai na ngai to dio ka de sa ma ma yen chi ja chu kham tha ke ho e ho area hi to hi education la nga ai ha bol dio KSO on initiative foi ta ala over a bol bang ba he e hon zong am ho ki ne na ba nga hi ko nu le ga su do the ding le mi lo ling khat ngi the ding a ko ni na kham tha te ong dio ka no min azol a ko na pen ding a le khai simulai Pathen he jing de koi mo ka sai khat ve ve le penel ho ai lo le na sam mo vin Pathen ko min taw na mang jing lang career hi ti bang in ko na man diu ham ti chu discipline nei lo a success bang chung thei lo e footballer hi di hian lang doctor hi di hian lang officer hi di le zo discipline character nei lo a hi le officer le zo min a sa ho ni ji a to firstly discipline character chu su ki itin kin ko ti tu ta in mang len ep le zo society dinga man thei khat in tin ai lo le nu le pa dinga kinep na thei khat in tin long ger nga na thei khat in tin officer ti hi lo ta le zo
society dengan aku oimo hukum sungai dengan aku oimo kesungai dengan aku oimo kan mungkin jadi ibe sejak itu tu ni mana kam jadi buatin kibol saat aku din nule pakin na lekha patir dia tu sen pun le patir ko ma tau sen ko ma ilung tu piu hi lekha simna yelum ta le ha pan tai panova nule pakin na ye khan hi lo din te liu di chu tu nia student mung kau suno ko ma timna le de sana kong ne yin din hi chan soi tan tin mung song mung so tai ming ki zein sei hero le tingai lam din lang isei kha zo se chu tu nung le thang tha ten mabana lolin na nung nei te na de win pati ne mang song ta o ki pa e motivational speech and review Sri Lam Nathanga te SDC ma chama ki pa do se bin ibon chawai pa chung video ta sanin ki jong pa chung pi ma ma jingin to hin ras na mong dingin speech short speech and NAP Devin bullet thang secretary SSDC ne de pi tim bo ka pe chule short speech and NAP hitabang Kipa Felicitation program di Maban itu kau jadi pengen lang ani na di GPS biasa di hall GPS aku cintutan Amerika English 60 singat boleh Yes, of honor Sri Gelkhoh, SPOSD and Sangaikot, Council President, Sri Namsunga CEO SCC, Chief Host Sri KSO CCP, Sri Namsunga SDC, Namsunga Thilpha, Kau Namsunga Kahin Kipapi. Subhana puni successful candidates or Jouse from Kerala, Ahong, Mula Party or from Sangtah, Kahin Kipapi. Itu kan itu ya tu, jangan kayak kau tu nak ciri gitu, Google lagi di tu. Ciri tu ni Chapang Jouse, Chapang Jouse, silung dia tu dah ni dua kali ini. Kalau ada yang kisah tu semua officer di rumah macam tu, itu tu kayak disebutkan ada officer ni. Cho hi nang dong officer na hi mon di ko ki ibon ba cha chi chai pai la lo wai le na officer na nang ni chu ke ka pa chom lo ding hi nai su pa chom bit nang pa chom ne tin ai ba ma amin pa chu mi zo se min pha chu na za kan nam na gam ga yong chu min phai ni ye dong ai chu e chu ku ni ya mo de na ki ba sang last 10 sudah menaiki sudah terus terang nadiu Kahin Kipapi Maban panhalan labil lang azwa KSO president panman sa ito ay ham lagi din mo ngahi lagi kang siya din tapi kang malam kasut na kalod na penit na hedo ngayon si kar kalod ka ratsu ibihana tulay sa kumohin sudah ngayon mibo balik ko binomo so Sekarang lo deh ni mi tu hong kilo tu ayu, dia tu yung dia yung muncul. Sekarang pat dah lo muncul. Jadi drug di mungkin pat dah lo muncul. Soalnya si nungsun ni lo, pat halai lah ni lo. Jadi mi kan dia deh dengar. Pakai semua kalau semua dengan tu ni successful kan dia usi. Kahin Kipapi nung yang lang, tentu kahin sih yang lang. Si kira ada ngai dong mungkin, na bon cawan pakai tu boleh lang, mi login hat si pun tahu gitu, aja kita kasih nomor lagi pak. Ome Secretary Bu SSDC, Secretary Bu South Special APCV, Tuhin, Awale, lot of thanks. Baru saya ini KSO President Sangaikot Amang Diwe.
bao mi purok thêm xây dựng cái hình lại á trong đó cho gì xây cái gì tu chung program hi cái phát động mà thế này là chú thà bôi trong full day to tức là bôi cao hình mà sang cái phần tam phúc đi là pha lệ bôi in lập đến khai không độ thì tập bôi hitabang program hi rồi phải để thực hiện cái Kipa ngin betiang kadung gel azong alung palung ngak kam government in Ngailut bin sepai ho apunin kuido thei ding na kiumin a chung do thei nei le tuni a program sima zaw pe dom le tuni a program hi kan lam thei hi in damna e piwa program in man sawa pau pati in te kidoni program do rin ta hi sima loi da pai te to không biểu cho cái pháp thu cần sử dụng tiền, chúng cái lẽ tôi đi qua hình cái xây tông nông tiến tên khởi ông mình, ibol phần na ibol vậy na cái số này tuổi, cái số sai có đọc hình, hát ta này cái này tuổi sinh lại hồi, hát ta này cái việc hồi cái đó nhìn, bằng vẫn tên class 8, 9, 10 sim Chapang này cái chom mình Chapang này, thì cha chúng thằng khăn bao rung đỉnh thì hung cái là ông giàu kham ông giàu là cái gì những cái nọ những cái yes or no mình bị đâu cái gì chúng cái là James T mang mình nào là các cái những đồ bị hơn không ama ni ông là class 8 class 9 class 10 thì KSO này có cái này cái số này Kipa Kipa na di sarkat so ay kin so may nang lor hinla thei hi tu chunga Gamsung mi helang Gim le Chol helang SDO pang la chung chung lam kai ho het diwa kan thau la ai din ki pa chukin le amma ni class 10 tu ko le za pi han ta ji chun tu ko ma jong hin Chapang ho hi organization to ki to ai Chapang ka lan pe hi chop ngai ti chun kan gel ki ni dia chu tu ko ma hi class arbat tham tum tuang alpha l alpha huai ama to hin miss martha lam ne hin madilan ama te ni hi tu ko ma hi KSO Sangaikot do in ki chom ki hi khadi agap ya kai in khadi lam don to swa kai chi KSO Sangaikot do in Simlai hi na to kin phana kan po do them khat chu aga se tin amo hom ki chai pa la pan ma na ki chom to in la ke ta se tin chu ke la ki pa na ti sai khadi igam suman lam kai za na nam jong le education Simlai ngai ko le ka sim ngai ko MLA Ja-umtah ini kau hi cái kithang-at pi ma ji ti MLA pa chunga jong cái pa na le cái kithang-at kan ko ni tin Gamsung khan to na din ngai kho ki vai hok na na SDO pau aman ka kaya KSO alin le no Jouse lang adi sanin galator ni uvin IDP la mo ni ata man e boi pi wa Gamsung wa mi te ho iko sung wa mi te ho lung le pai le la district na ko na hu bai Gamsung wa hong ki chok te bi ama za re ti bin SDO pa chuna tu ni program te ki sai no ki pa na ni sa la ko ni te chuki le cha te naw te ho mi khen khanin tu ni price ki ho mi o ya ile kum kit le hum oi no le hum lo ti ong ji ke ma in chila ya price hi ke ma lung ge ka ge la hi puin la ya ipathi le cha ho pathin mi te ho a khut an wa ai taw pi pau hi tu pi pe na ka ge la hi ichi ni nga hi Chapang ho ki ko khom ji a imasang ko awa na te dinga pathin mi te ho pathin thau mo in ai taw pi ji wi ti isu min lo wi it's like price you hung daw min lang ni khat le mun khan na sum lo min lang so lo sun da cho zo du wi ai wang tu ni pathin mi te a khu na ngam wi sum la pa ya cho zo wi wi ti Chapang ho in ti ai min lo wi ti
Chapang ko ma ka asin te hi chan chui in den ka ki pa e tu ni pathit e nu semin program lo pi ta kum ka sungai sil bun chai thi uvin hi chi chai de thei ni wa panen la a hikam sunga lam kai ke sak chung chung mo hi in chukil le additionin pathin na cho ni win nu la pa te no na hi uvin no zo sin za la tu ni program chai ti ya in na chung che ba ki pa tu ka sinin pathin i gamsungu inam sumu pathei tawan ke tu e tun thap chandala nei du hitan to he closing prayer he tunia every 2 minutes pun closing prayer to refreshment ho hatna ini dibikin di jo tunia itu di kuat na acara wan yang kai Lungsian ala het nak di mafa na lungsian ala ne het di beta ne tunin sun kuatea kakita na te o buena ba amlo wen na ma punga kaltawa kangen ma ba tuni atok tan zo he atok yang kaluta na ko kan wadi ma ba hitabang Kipapi na halaka kitir ko na halaka kita suatu ada le kezel dingin namai lamkai ke na hinla dua nama apa pasien dunia dia ke program to chengun Sangaikot area mun cituam tuam dia di hendim ke hiwa ken katelam kalama ahila le cituam tuam dia kam Kipa nang mantam tan nang pui tumbangin dam ta ke ilum dewa nang man pui tumama pa pasien na lungsian na happy na to kahit ka ngai keo to hindi mo sa din daw na lungsian na happy na pangay wali kasi mga baka pa siya di zauchian refreshment don thei ahilo le ne thei inna din don di kahiwa do te dong nang man kasung kalay wali nga nang ma dinga kalsang zo toy thei ding nang man go zo la do ja kacip KSO mo, kacip host mo, ahilo na special guest mo, terin, mahapahakil ko na ito at ito, nang may natate lumulaya. Chiba nga ito ba, ito at amay lang mo, kicil kayo nakakalang yapang kayo na, alungtang tiyo makapapakasya, nang may nalungtang tiyo asutit sa atin. Nalungsin na happy nangil, nang makulat siyang kawang kyan, tam din kalbi prosak ng tamanglay, kamangpaw na undang paw na Yesus kami. Amen. Kipa me. Nakal mo mo me. Nhẹ thì hổm nó lại. Lại em lại. Tuni ni khu. Sangaikot subdivision. Langsung Gamsunga Ngailut le Ja-umtah Simlai Chapang ho hivin am ho class 10 ahin le competitive exam lol hin nei ho hin class 10 le Thilpha lol hin nei Simlai Chapang ho Felicitation program man pi na chu Gamsung Namsunga Ja-umtah le Ngailut KSO lam kai hoa konin Maban hitabang Thilpha to Hingjing Pathenin KSO ho ma pui jing hanlang damna pi hanlang chu ta le tu nang ke khom tu nya lo hin na hin nei Simlai Chapang ho Jouse yo Maban cha sanga phai zo la phazo lol hin na pachan na I nei the na o hin na dingin Pathenin ei lam kai jing hanlang Pathenin ei veng jing han Pathin sumil po hitin tunu kha thu isei
iza ho mando ta ho hi Thilpha ta isei pi ho iza ho hi man sa po hitin pathin songin vai kun jing mitin pathin songin kal song jing te ti jo kan sei no mintin tu nu kha denga video siam na chan chung da guys hai nda tanga